Смотри. Секунду. Смотри, потянулись еще раз. Смотри. Отлично, у меня есть. من میدونم که اگر گرنوزیا سودا میکرده چی میشه و من تخفیف‌های سپیشل دارم تخفیف سپیشل دارم حکیم جان شما تبریک میگم ایلا خدا برکت کارم Второй картарабнен иш аз нигоҳи аввал хта принцесса ҳис мекунӣ. Ай кирто чанд расвет кош астай нехи сиёҳ бо бардови дорад аз саҳифаи Sabin Star. و سبب همین صدمه یکی نه منقلو است یکی جان خوش آمدید Салом алейкум, бор дигар гулдахарако хушрума мегӯем ки апақатимон кам гап мезанӣ, хто кам нишон медиҳӣ. Барои ки бисёри шумо маро гӯш намекунин. Ман қатишмо чӣ гап занам? Ягона советҳои дӯстона ки метавам, саҳифаи ман чизе ки ман ба фоидаи шумо мегӯям, ҳамаша пешкаш шумо мекунам. Шумо дар кадом ширкат дидем ки ғайр аз ойлик, ғайр аз бонус, ғайр аз путёвка бисёр ширкатҳо фақат ойлик метаван тамом, на падаркато метаван, на путёвка, на ягон чӣ. Майли ҳама ино бо плюс ширпулитон метаван. Барои модароне ки таваллуд кардаган ширпулӣ метаван. И хеле танҳо дар ширкати Faberlic ҷон. Ҳамин шумо чӣ аҳамият додагиен ки чӣ блогере ки ҳозир дар Тоҷикистон ҳаст, на фақат дар Тоҷикистон, дар Россия, ҳамаш дар ширкати Faberlic кор кардаастанд. Чунки ба ақли худтон кор кунед, даромади зиёдӣ дора. Немияпай меҳрубоне ки ман тӯли чанд сол шуда шумо тавсия медам наставники худам, директори худам, ки дар муддати хеле ҳам кӯтоҳ бриллиантови директор шудаги вақтҳои пеш дар 10 сол мезадам ба бриллиантови директор мешуданд. Апаҷони Мадинаҷон чӣ хеле муваффақ аст, суратша бинед чӣ хеле дар экран катта карда мондагиай. Яке аз беҳтарин наставники мо, яке аз беҳтарин устодои мо ки қадраш дар ҳама ҷо баландай, яке аз миллионертаринҳо мебошад ки дар Россия зиндагӣ мекунад, дар Россия хонаву дар кардагиай, соҳиби мошин, соҳиби ҳамаи чӣ дар Тоҷикистонам худаш дар Россия ҳастай, корша пеш мебарад. زندگی به پستی و بلندی به کم و کاستگی نمی شود. انسان هم خیلی است که یک روز شاد است، یک روز غمگین است. امروز کمی طبعم خیره است، ولی دستگلی که مغازه گلفروشی گلی انار برای من هدیه کردن آوردن، باور میکنه برای من یک عالم شادی آورد. یک عالم سپاس برای این گلهای زیبا. به نهایت طبعم خوش شد، بالیده شد. خیلی مینادارم. I just need to set my name. مریم جان عزیزا به سردی هوا باشد چی باشد که هر روز قریب شیرینی های آماده کرده تو میفورن مثال клубника в шоколаде, трайфл, корой Марьям Боно, бахче. Ина. Вот что
خویش میتیه که اگر مثال سرم باشید میخوایی که بخری شیرینی را نه با трайфлаш ой очень приятно Сабрина клубника в шоколаде чанд рӯз нахӯрда будам сахт дилам клубника в шоколаде қати трайфл кашид медонам ки Мариямҷонова ҳар рӯз тайёр дорад раҳмат хоҳарҷон меваҳошам ба маззаи клубника в шоколаде Мариам шоколади тоза истифода мебарад дар клубникаҳошам клубникаҳои бузурган королевскиян касе хӯрдагиам медона беҳар маҳсулотҳои хуб қатъию бадкорашам ба маззаи буғзако бахшиш диета покинул чат бахшиш Сабнаҷони оханести ча бо духтаракоам хайна шумо клубникоша бихӯрем ман трайфли хидма мехӯрам барои ки нома навиштаги номи мисол Лайло ё ки Фарзона навиштаги нест на трайфли ба маззаш бо болош да писта хали чошидаги бо ба маззатар шудаги мевара жилет намекуна эконом намекуна да малинам дора клубникам дора болошон намондаги белиссимо ҳам клубника в шоколаде ҳам трайфл в наличии дора ҳама рӯза дорад касе агар дилиш ранги ма ширинӣ хост махсусан ҳамин клубника в шоколаде ё ин ки трайфл занг зане ба шумо доставка мекунад пушаймон намеша барое ки закош хушрӯя ба маззае номи саҳифааш Дубай Business Women аст ва ин на танҳо саҳифаи бовариноки ман аст мебинам имрӯзҳо ки саҳифаи бовариноки бисёре аз дӯстони ман чеҳраҳои шинохтаи мо гаштааст бисёри ҳунармандо сарояндаҳо блогерони шинохтаву машҳур ба ҳамин саҳифа бовар мекунанд ҳар чизе ки аз Дубай барояшон лозим ояд ба ӯ муроҷиат мекунанд вай атр аст тилло ҳаст пойафзол аст чизе ки сифати хуб бошаду моли Дубай аз ҳама чизои зебо аъло сифат чизои замонавиро мо аз ҳамонҷо пайдо карда метавонем стили куртаҳои Дубай ба ман бениҳоят маъқул аст аҳамият дода бошед ман бисёр куртаҳои дубайский ба бар мекунам фикр мекунам ки бисёр дар баданам роҳатан шинамам баъд сифатошонам маъқулай ғайр аз ин пойафзолҳоям аз ҳамонҷо бисёртар заказ мекунам солҳо ба бар мекунам умуман на намудаш на рангаш иваз намешавад ҳозиро бо тиллоҳоям аз ҳамонҷо тиллои арабский агар ки мисол ягон хел маъқул кунам ба ӯ мегӯям мефаҳмонам баром пайдо карда равон мекунад фикр мекунам ин саҳифаро бисёриҳои шумо медонед шояд дар саҳифаи ман неву дар дигар саҳифаҳо дида бошед ва ё ки дар дигар саҳифаҳо неву дар ман дида бошед касоне ки то ҳол дар бораи ин саҳифа маълумот надоранд марҳамат саҳифаи Dubai Business Women саҳифаи шахси бовариноки ман хоҳари ман метавонед ки ба ӯ муроҷиат кунед чизе ки аз Дубай дар кор шавад фармоиш диҳед фарзанди падарат метавонӣ ки рози дил кунӣ вале ман дирӯз бо як равоншинос ҳам суҳбат шудам аз суҳбатамон хеле ҳаловат бурдам сабук шудам ягон зиндагии идеалӣ нестаю бекамбудӣ нестай ҳамин зиндагии худаш ба ҳамин чиз шавқ оварад лекин бояд ки мо ҳама вақт ҳама чиз дар дилмон гирифта нашинем вай дил пур мешавад дил касал мешавад бояд камкам диломона холӣ кунем аз ҳама хубаш дугона дагӯи дугона мера казигада мегӯяд беҳтараш ҳамин ҳозир равоншиносои хуб дорем метавонем ки дарди диламонро ба равоншинос гӯем албатта вақте ки мо бо равоншинос ҳамсуҳбат мешавем хеле гӯем диламон холӣ мешавад сабук мешавем боз маслиҳатҳои муфид аз ӯ мегирем на танҳо ҳамин хел мегӯему ҳа маҷбури моя гӯш мекунаду ба кори худаш мисол овора мешавад як аз ассалому алайкум дӯстони азиз рӯз ба хайр бошад ҳаво имрӯз чӣ қадар
زیباست آفتابی، چون که ما جشن داریم، جشن پرچم تاجیکستان. مبارک باشد عزیزان. باور کنید از هوای امروزه حلاوت برده ایستادم، مثل هوای بهار شده است. دوستان عزیز، دیروز راستی گپ به حد تبم خیره بود، نسترینیم نبود، ولی همراه یک نفر گپ زدم، هم صحبت شدم، خیلی دلم چگم خالی شد، دلم آرام شد. همین برای هر یک انسان یک آدمی در کار است که باید راضی دل کنی، مقصد که تمام غباری که در دلت جمع می شود با او بگوی، برای که همه چیز در دل گرفتنم این آدم با کسلی آورده می رساند، یعنی با کسلی های گوناگون. و همین خاطر یک مادرت ده باید یا که یکان روانشناس ده، یکان دوگانه ده، که خیلی دوگانه ها باوری نیست فرزندی پدرت نقل کنیم همین خیلی می شود، ولی روانشناس خوبیش در چی است که او گوش میکند، در حالت ما میدراید، باز مصلحت های خود را میدهد. میگن عقل ها را عقل ها یاری دهد. بعضا وقت انسان صد اگر تو پختم باشی، تجربه دارم باشی، ولی بعضی وقت آدم میشود که کمبودی میکند. همه انسان خطاگی میکند. بعضی حالت ها میدانید صد اگر تو انسانی کاملا باشی، لیکن برای تو یک نفری در کار است که مصلحت دهد، همون حالت مصلحت خوب در کار می شود. و من راستی همراه روانشناس مرحبا هم صحبت شدم. باور کنید از دین تا امروز الکی من خودم رو دیگر آدم حس می کنم. همراه این روانشناس یگان 10 ماه پیش هم صحبت شده بودم، هم خیلی حالت شد، بعد سبک شدم، با چند قید دیگه خوشحال گشتم، خیلی مصلحتاش استفاده بردم، ولی باز همه چی جمع شد، کار مشکل ها، باز خیلی بعضی چیزای اویلوی، باز هم خیلی چند روز دلم پر شدگی بود. هم صحبت شدم، راستی گپ سبک شدم.